Assalamu alaykum hurmatli tuğanlar. Amansızlarбы? Biz bugün 2019-жылдын 20-yanvar күнү Карасуу районуна караштуу Учкун айылындагы мал базардабыз. Анда эмесе бул чыгарылышта сиздер менен биз ушул мал базардагы койлордун баалары менен таанышабыз. Өзүңүздөр билгендей эле, мындан мурунку чыгарылышта сиздер менен кошкорлордун баасы менен тааныштык. Ушунда койлордун баалары менен таанышабыз. Мына ушул эки койго эси 18 000 сом сурап атат. 18 000. 15 000ге бербей атат. Азыр баалашып атышат, көрөбүз канчага берет. Сүйлөшүңүздөр ака, алыңыздар. Kançağa verem dedin ey. Kançağa baylap al dedin. 17,5 байлап алды атат. Ушул эки койду. Эттүү койлор союшка жарайт. 17,5 миңге берем дейт эси. Алармандар 15.500га сурапты. Келиш албады. Эми мына ичине арыгыраак койлор. Канча деп атасыз экен мына койлорду? 7,5 миңден, а? Канча жаштагы койлор? 3 жашар койлор экен. Бул эттүүлөрүңүздөн болушу канчага бересиз? 9дан 8,5 миңден берет экенсиз, а? 8,5 миң сомдон экөөбүз. Мына кочкорчу ака. 10 миңге саттыңыз, а? Канча жаштагы кочкор? 3 жашар кочкор экен. Арык экен, бага турганда багышка байлай турган кочкор экен. Мына койлор канча ака? Кайсылар? Мыналар. Булар 6,5 артында булар. 6,5 миң сомдон арыкпы дейм, а? Арык экен. 6,5 миң сомдон арык кой. Мына козулар жака токтулар. 8,5 миңден эттүү токтулар. Ошондой эле мына чоң кой дагы сизденби? Мына чоң. Жактан эмес экен. Мына куйруктуу канча? Бул куйруктуу кой 8 миң сомго сатылды. 8 миң сомго сатылган кой. Сиздерден бага? Канча деп атасыз? Ок, айтып коюң баасын. Emне tatlılar? YouTube'ga çıkarsın. Козулуу койлордун баасы менен таанышабыз. Козулуу койлор. Акеңиздер, козулуу койлор менен иштешебиз. Козулуу койлор канча болду ага? 8 bin. 8 миң сомдон. Кайсынысы? Мына ушулар 8 миң сомдон дейт, козулуу койлор. Эки тиштүү козулуу койлор. Акеңиз канчага сурады, бербедиңиз мына караны? 7,5 миңге сурады, бербедим. 7,5 миң сомго суралды ушул. Козусу менен. Мына болчу, боз. Бул деле 7,5 миң сомго сураган. Мына чоңураак кой окшойт, а? 8,5 миң сом. 8,5 миң сомдук койлор, козулуу койлор. Балашсаңыздар түшүп берет. Кочкорлор канчага? 5,5 миң сомдон кеми бар дейт экен. Өтө арзан сатып атат, 5,5 миң сом. Кеми бар, дыйкан экен. Мына кеңиздер. Өтө жакшы. Мына сүттүү козулуу койлор чыгыпты. Мына эмесе боз койлор окшойт бул жак. Салам алейкум. Канча деп атасыз ака? Кайсы бири? Мына боз окшойт, а? Боз кой канча? 7 миң сом. Боз койлор 7 миң сомдон экен. Туйун деп калды. Өтө курсак чоң экен. Бул эгиз туубайбы ака? Эгизби? Эгиз туйт экен. Наркысы канча экинчиси? 7 миң сом, а? Баласы менен. Бул баласы менен 7 миң сомбу? О, мынакей баласы. Канча сурады ака, бербедиңиз? Аркызылуу чыкты, бербейт азыр. Мынау боз койго канча?
Onu sıra doğru. Ökosuna 13 ming so'm. O'ta yaxshi. Kichina qo'shtonizlar beradi. Sizning qo'zlu qo'ylaringiz qanchaga? 10 mingdan da. 10 ming so'mdan. Qo'zlari qaysi oyda tug'ilgan? 1 aylık qo'zlar. 1 oylik qo'zlar, ha? 1 oyga jetelik qo'zlar ekan. O'ta cho'ng'ayib qolibdir. 10 ming so'mdan. Yashi qancha qo'ylaringizdan? 6 diş qo'ylarda. Qancha? 6 diş. 6 tish qo'ylarda. Çarı qo'ylardan bor. Chari qo'ylar deb qo'yayotgan. 10 ming so'mdan deydi. Qanchaga so'radi aka berib edingiz? 85'ten beri yok mu? 8500 dan, ha? 8500 dan berib edi. O'ta yaxshi bu. Ana mese buldaqda dagı bir egiz qo'zulu qo'y menen tanishayli. Egiz qo'zi sorgan. Qancha deb otasiz aka? Qo'ydi, qo'zlar men. 11 ming. 11 ming, ha? Egiz qo'zisi. Egiz qo'zisi men 11 ming so'm deydi. 11 ming so'mga egiz qo'zulu qo'y. Shundayla mana buldaqda eskilarning basin bilaylik. Assalomu alaykum. Eski qancha deb otasiz aka? Yo'qmi? Qancha ekan balashotadi o'xshaydi. Qancha so'rab o'tasizlar aka eskilarni? Eskili bir ulayga 2200 so'm bo'lmay qoladi ekan. 2200, ha? Birosini. Ma qaysisini ulog'i? Ya oğlum. İşlerimde satıldı o balası. Qaysinisi ulog'i? Ma 3,5 ga sotildi o. Ulog'i meni. Ulog'i 3 qolgan o'xshaydi, o'tirib qoldi. Zaten çay. Ittin balası da kişnesinde chiroyli bo'ladi deb qo'yadi. Narxlar qanchadan berasiz aka? Siz qancha so'rab o'tasiz saqal? Olarman bile. Men 2200 so'm. 2200 ga. Qaysinisini? Buna uloqdi. Diykandan. 2200 so'mga olindi ushul uloq. Olimdan yo'q. Bermaydi. Berbaydi o dog'ini. Bering aka. Bering. Olarmanlarga bering aka. Bozor bitib qoldik deb tutayın deb qoldi bozor. Sağ ol ketadi. O'ta yaxshi bolalar. Anın janındağı da bir çoğun echki turadi. Echki qanchadan? Echki qancha? 3 ming so'm so'radi. Qanchaga berib eding ka? 2'ye berib edingmi? So'rab o'tasiz baqsaqal? Bağlaşыңыздарчы bir. Berik'e yaxshi bağlı otar. 1800 bağlı otar. Yaxshi. Baba. Oğlum. Ber. Akıl. Cevabını al. Beringizler. Bağ bolbay qaldı. Bu eski qancha ekan? Oy, echkingiz tortgan ekan. Siz tortgan jo'qmi? Boshini ayting, boshini. Boshini aytsangiz jo'nli el qatar aka. 11 bin. Ben tartmadım. Yo, 11 mingga. 11 ming so'mlik eng qimmat echki. Sağ ol. Uchqun bozorda. Sog'in echki ekan. Mana mesela keyin echkilarga jilaydi. 11 ming deydi. Echki qancha aka? 4,5 ming so'm. Bu taka ödeymi ha? Qancha yoshda taka? Uloq taka deydi. Qanchaga so'radi berib edingiz? Qanchaga so'radi? 4 ko? Qancha qo'shsa berasiz sana? Qancha qo'shsa? Ozmas qo'shsa beramiz deydi. Semiz deydi. So'yg'onga jaraymi? So'yg'onga jaraymi? Burası gerekler. Keçe burası Kuzay'a soydum. Qancha kilogram et beradi? 14 kilo çıkar. 14 kilogram garantiya et beradi deydi. Garantiyasi menen. O'ta yaxshi. Yıkamın oğlum. O, sodangiz bersin akam. Qancha deb o'tasiz? Qancha deb o'tasiz aka? Takami. Qo'y bosini so'radim aka. 5 ming so'm deydi. Qancha yoshda taka aka? Ular o'ta semiz. Taka ekan. Cho'ngluq da o'ta yaxshi. Qancha so'radi berib edingiz? 5 ga. 5 ga so'radi deydi.
Mına sekirip turат Başirken. 5,5 deydi. Mına bize bu koylardın bağısın bileş. Koylar kança da atas aksakal? Kança da atas? Mına olsun birinci de koylardı. 5,5'dan kança yaşta koylar? 1 yaşta. Toqtu. Mına çoğun koyunuzsu? Çoğun koyun 8. 8.000 so'm. 8.000 so'm. Şul qo'ydi 8.000 so'm deydi. Navsichi Qashqasi. O gelasın sen. Buldağı 8.000 so'm. Bo'zmi? Qisir deydi. Bağılgan ne kadar cimri. Qisir qo'ylar bag'ilgan deydi. Jem jegen. Bu yerda qo'ylar shunday bog'da ekan, Kamu var ya barın bekler. 8 kamu var. kami bor ekan. Assalomu alaykum. Aka parodas qanday ekan buni? Bitiz da bitiz. Bitiz. Ne deb qo'yishlar o'zi negisi? Meranos deydi. Meranos ha? Kırgızca söz yürüyen gülo de. Jun variantındagilar ekan ha? Jun tarmog'indagi qo'ylar. Qanchada otasiz akam? 12 milyon. 12.000 so'mdan deydi. Qaysi jaqning qo'ylari? Narın aktalanıklı. Narin Qo'shto'yiniki. Aqto'lardan kelgan. Qo'shto'yning qo'ylari. Qanchaga so'rayotadi berib aytasiz. 11 milyon satıtam, 10.500'e satıtam. Hazır onun kusuru da bir Onga yeter. so'rayotadi. Qancha baş sizda? Bu 30 baş maç bitti. 30 baş. Usul 4 oy qoldi hocam. Bulardan sizda. 4 oy. Ulan aslı. Yok akak. 9,5 milyon diyor. 9,5 ming so'mdan so'rayotgan. Balasingizlar ekan. 10.500 so'mdan ham oldik. 10.000 so'mdan ham oldik. 20 mingga ko'rsini oldim. Aka. Bravo. Balasingizlar. Aslı 9,5 milyon so'm. Razı ol oğlum. Aka biz bayağı O'ta yaxshi qo'ylar ekan. Bir dakika. Silashingizlar ekan. Ya. Güzel bir agri var. Burada sert bir 9,5 ming so'mga. aslı. Ne açtın kaldı? Ko'nbay aytadi. 9,5 ming so'mga ko'nbay aytadi. Altıya koyalım bunu aka. 10 üzerinden verdi. 10 üzerinden. Sen kaçta peride çan demezsin? Kechi pres aka. Kedikler. Ulanlar mesela 10 got alıp getir. Buna gelsin. 10 ming so'mga. 9,5 ming so'mga berib edi. 10,5 ming so'mdan berem deydi hozirchi. 10,5 11 ming so'mdan sotilyapti turishul. Jun bog'itindagi qo'ylar. Narinda Aqtalasından Qo'shto'vening qo'ylari. Namonda prisyoskasi boshqacha qo'ylar ekan. Uchqun ayılındagi mal bozorda satılib жатат ушул qo'ylar. Keyingi juma keladi. İyi güzel geldik. Kelbeyt deydi. Alırsa yol alır. 4 ösü qaldı, alıp qalыңızlar. Ушуну менен сиздер бул чыгарылышта Ош облусундагы Кара Суу районуна караштуу Учкулдун айылындагы мал базардагы койлордун баасы менен тааныштыңыздар. Анда эмесе кийинки чыгарылышка чейин аман туруңуздар.